Good morning. Northeast Windogi News Analysis ta mayam punamakpu taramna okchari. Ngasi Impal da phungna kiba pauche sing da yawba maru oiba pau khara khana naina janabagi damakta aikugi studio sida lengsinduna leibiriba se manipur gi saknairaba AMMOCOC ki President SM JALAL ni ozabu hanma muktada taramna okchari oza. Thagachari. Hauza ahan badalak chaning base aikugi ngasi gi pauche ambagi headline oinariba Naga sing irang horakpadegi UNC na kuki tara mari thadokhitre UNC gi mayokta Naga sing na total shutdown lauthokre office to gai kre haiba pau sin ngasi gi pauche ambagi headline oinarosa asigi matang sida aikugi megi tarik tara humdoida aikugi thokiba thodok haitare church ki leader ahum leikidaba adugi matung tarakpada nakal animaktagi aikogi phajinaba miyoising phajinaba leikraba sigi matungda amu aikogi nagagi ichilinau sing phajin kibasi gi langla langjindi khangkhangdana adumak leiribani adubu UNC gi site gi ngarang se khangkhangobudana aikogi kuki gi miyoi taramari se thadok lagani haiba pause leinaram libani adubu ngasi amu sumaina aikogi irang horakpadagi UNC na kuki taramari se thadok khitre haiba pause ni leiriba pulap oina yengbada sumaina pause kamai yeng biayosa kari habining han bowen asna masia koigi whole akoigi mi phajan gebagi episode se hoi masi yengba matamda akoigi yamna unmatched oiba yamna chanadaba aduga leingak ki maikaidagi su leingak na piriba response si akoigi leingak kamo oibagi pifam thokpa response to madu oibra natragana madudagi tonganba atopa koi wakhalon namada leingak ki response leibra haibasigi question se koi state sida leiba koi certain sections of the people ko haitare masidagi si question ji am sang na lerakpani maruaina ahanba koi ki ambush to ugribase masi ambush si kanana karamba kalupna to be ambush no haibasama masima akoi husik phawda mysterious waina adum lay public domain da haitare ai akoi kano singi akoi intelligence agency sing aduga law enforcing agency sing natragana law enforcing agency sing naknaba establishment sing haitare se shirabuti kanana tawuno aduga kamaina tawuno haibasigi matang si amna kanora ngani clear wa ngani na khaliko de taraga su si public domain da di masigi posima mysterious oye bo husi phawa siga mari leina na mi phami pun chathabagi natragana achauba khoigi security ki oiba mai pak pa haitare ne mai pak pa security ki adumba thawak tharang sing pakhat bagi poto madu thoidong na ude haba tare mafam khara da combing operation tauri hai bana singba mafam khara leina ki adubo ngasagi adugi pot singdo mayamna dum haina ki ko makharom chelga awangom tanu haibagi mongdong na tawba yamna effective oidaba thodok thoiba mafam duda operation tawdraga to mafam na tawi habugumba sumana singba wafam je leina rakpani sige makhata rakpada amuk kamain tawi hakanda nagagi mioi taruk phabane bo hostage oina hoi sigi nagagi mioi taruk phagriba sigi matungda kuki gi so mu mioi khara phabane bo hostage oina ko hoi nagagi phage basing dugi manungda nupi ngai do thadoraga nupa taruk amati lehobane bo natra adu kuki gi su moi gi phage basing du manungda mioi tramri thadoraga amuk lemhobane ba mioi tramri ma ko swain lehobane ba ado sigi possession nagagi phagi ba mi taruk tuna kadai da leibage kamain tori bage haibasigi mari makhongam phawba phagi ba mafam su khangaba phagi ba su kanana no haiba khangaba aduga phari ba mising dugi mari makhong no na kari no haibasi khangdaba sigi level sida leina adugi potuna government na makhata na makhoi mari makhong thige haidna sigi thajaba ma khoi pinaraga kanolan kuki gi faraga thamiba myoising do madumadi thadu haidna sigi level da khoi diplomatic ki oiba haitare ne ko step si government of India gi level dagi maruaina home minister Amit Shah gi level dagi NSN
IMG level da wari thengkhang kya khanda wari sanai hai adugi matungda akhoi Nagaland gi chief minister gi khuthang da phawba commitment pinaraga government of India na wari sanarakpagi result oina me taraga mari se masi nation IMG instruction da oiba tai hena khaliko United Naga Council na thadu ani ha ba famsi thamuk pai pot se lakhe bane ba ko adu ground reality da prajana moi ge phagi ba Naga gi mi taruk se masi mysterious oina thamakanda moi Naga gi khutta Naga gi moi gi volunteer sing ha ba tare volunteer sing gi khutta lairiba mi itramari se masi thadu alani ha ba si step se lakpo se sida government sina lawriba responsibility se government sina utliba magi thong se masi karma thong no haibi question se lakhre abo natra on the another hand government sida kari lei hai kanda government ta yauriba se amana khoi Naga People's Front neba Naga People's Front ki ado mihut amana deputy chief minister neba Naga People's Front neba se mayam na khangnei masi magi political amasung ideological affiliation hai batare ne ko masidi akoi NSN IM na NSN IM gi brand child ne ko akoi kano hai se Naga People's Front nai se ko adugi Naga People's Front to government ta yauba hari se NSN IM to government ta yauba gum bane ba aduga nakal amorom dana amuka kuki National Front P sigi supremo se sigi magi wife si magi Mrs. si government si da yaure masi koi state si gyo ba deputy chief minister amane ba kuki gi adum ba separatist leader amagi adum magi family se masi government si da deputy chief minister oi ba amana Naga gi separatist leader separatist group ki adum ba kaino ama mihut amana government si da deputy chief minister oi ba adum ba lenga ne ba si lenga se sida ado se sida Kuki National Front P se Chennai haina miyam na thajaba lairi bane ba ko deputy chief minister sigi magi husband na supremo oiba party se masi haujiki Naga gi mioi taruk se phabada Chennai hostage oina phagi basida Chennai haina jingnaba lairi bane ba sigi matam sida unmatched oiba adumba diplomatic step ama lakpa se masi miyam dagi koi pending ai pukning pending ai oidaba Botama lakpaduna Naga miyam na sige tangkak se sida moigi step to ge mayok ta repercussion hai tare miyam ge sentiment to sumaino uthorak bane ana khali adu masi government khara sincere oiba aduga realistic oiba aduga yamna khoi gi government amoi bagi tawpham thokpa se masi tawba adumba thong amada laktaba taragadi masigi issue sida akoi khanghaudana akoi masidagi akoi south for ko potuna ko akoi huji phawbadi akoi restaurant taunaraga leinariba sub restaurant taunaraga leinariba akoi civil war gi natragana akoi public ki masel gi marakta khana chaina ba makhata na hana sunabagi situation na chingba akoi se kanu toroga restaurant taunaraga leinari se masi sigi pan se khanghaudana kangai kairakadra haibagi apprehension lamasu layaba ko adugo akoi makhata na yengse let's see government na kamaina masi handle torpa aduga Naga gi leriba akoi stakeholders singsina Naga miyam gi sentimento maduga makoina lokhaliba diplomatic step sigadi sanadre haiba potsimati library repercussion sina tai adugo makhata na makoina kamaina masi khong thangpa aduga hojiki phagiba Naga gi nyoi taruk se masi dead body siramagana dead body su phangdaba ari hingamagana karai de hingibagi haibagi mari mokhonga mata khangdana mysterious oiba phibam chira dum diplomatic ki oiba step ta government na agoi thangjalakpa diplomatic ki oiba step chira masigi normalcy ma masigi situation sigi normalcy ma restore torpa ngamgadori bra nataga ngamoi dori bra habasi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯑꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯇꯔꯨꯛꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯔꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯣꯒꯅꯤꯖꯦꯟꯁ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯥꯏꯠ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯈꯔ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯏꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯩ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯤꯂꯥꯏꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯒꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ngasi adum oithokta nate makoina police personnel ama yawi arise masi court cognizance ki petition ko torpo matam sida madugi potu yauraga mai tore ini na ba ko madugi reliable oiba source khara yawi haibagi reliable oiba source khara soida lerangmani haibagi thajabatu ti lei adu kamain tawbuno kamdawbuno haibatu ti detail akoina madugi observation du makti husimak akoi maikai digi haibadi sabsana ngamdri adu allegation nama makoina court ki level da tawrabani na madugi oiba behind da akoi yamna puning da akoi thuklaw ba hai tare ko wakal khandani ngai oiba akoi law enforcing agency singsi da miyamna kadai phawba akoi thajaba thamgadori bano thajaba thambang namgadori bano haibasi si asogo wahang namak lakningai oiba sigi tangkak tumati lei the government asu swai phawgi tangkak si lakpa taragadi government ki leriba law enforcing agency singse base top to batam yamna fajana amtang akoi review tawbagi mathau taba leigani the government ki leriba police force sida akoi sumaina thajaba mangningai oiba thong se lakpa taragadi government itself masi fail oibaga chapmanaba tangka amani government itself masi kaimta mangda kaigumba thaba ama phau effective hoina tawbang ngamdanabagi machaka mo oigani haina khalla kanda government namasi am serious hoina lawhan ningi aduga nakal amromda akhoi leiriba state sigi police force masi masi moral city akhoi mamang dagi sumasi akhoi myam akhoi gi manipur gi myamna akhoi na sidiang khangnaraga lakpa wang kya sumang da hangnaraga lakpa aduma posaka mani akhoi crime mama state sida any crime mama thokpa matamda akhoi police force na magi tawpham thokpa mathau ama oina effectively thabak tawbase masigi matang si da yengu matamda akhoi yamna ning bakani ngai oiba hetare ko akhoi mamang da DGP naga di akhoi state sigi police akhoi india gi oina lariba te state sing da lariba police force sing da gi akhoi manipur gi lariba state police force yamna singthani ngai oiba dugumba thak ta leiraba police force amani ga inde singtha gi ba leiba ko ado wonderful akhoi na yejaba matam de wonderful hai jake waramde howjek police station sing sida almost police station sing sida loinama pudi nate ko akhoi corruption gi matang da yenga su natraga nepotism or favoritism or natraga moigi tawriba akhoi state ki force amoi bagi lofam thokpa responsibility risk se solo longte crime ma thokpa matam da yamna detective oiba ko dagi yamna investigative oiba initiative sikya u phajana u dia hetare ko ada government naga yam serious hoina akhoi commitment amagi makhada laurakpa government naga da madugi commitment do perform tawdaba ya taba du seriousness lerakpa matang da gumbadi police gi magi tawba ngamba magi effectiveness to kaiguma tamda su ukhidaba di natti adu most of the cases ko police force yam thina moral yam down tawraba adu yam thina moigi practice yamna akoi puning pening ai oidraba adumba thongamani thahum da charge sheet thangal haudragadi culprit che pharga thamtaraga su magi bail da sakhi gani haiba se bail piba yai haiba se masi bharatiya nyay sanhita haiba bns haiba sida hoi yaw leire ane ba ko ada state sida police na miyam da commitment ga loina na haikhiba akoi gi kenogi pawidek ta leiba akoi gi
Abdul Qadir Kauba Miyang Miman Nadraba Hat Pase, Seshida, Sienava culprit sing custody, culprit custody the later. Adugi missing to power. Tahongi Manunga Sarset, Pazana Summit to Viraga, missing do Fazana Moy bail talked and Nabagi. Aduga Moy custody the later Makoi hearing, Satan and Nabagi Tongse, police not told there. Adu Tahomji Hindu or Matunda. Tawinoki Hindu only Nico, Tahomji Hindu or Matunda, Sarset Sabit. Aduga missing do. Tahum the Sarset Summit, Torokre heavy ground to the court and bell pitway. Me halaba missing the bell pitwoga free hand the Salan gravel. She police kaida Tazaning I would give. Other police force kim Malung the Gi, Mue Kara Sumba, Hausiki crimes it a Yahweh have said. Masi Adam Tazaning I Madam the police force Laiba. Naknaba Mogi nearby Kulsing to give me or Targadi. I do a meeting to now, keep missing to kidnap Tobuda. General Mayaboko. Adu Gumba, Sendai Habi Tazable Labuduna, allegation to lie in the hand as one I Tamsak. Quite Tagajo, Makatana Mulacha, but I could me also Toglakiba, my take cookie, Hadi, Maran, Plixadumak lady, Bania, see Luidring Ida series of unwanted incidents at Togli Hatara. Sigi Matang said I could heck. Toglek liba mayam said the deputy chief minister na ozana suma mang the pan biki matam da ikoi government se fail oi bagi matang so hege palli aduga ikoi kamaina handle tauke haibadu su yeng se haiba wafon suma mang da phongdok pikrabani adubu asmaina series of unwanted incident lairakpa matam se the deputy chief minister na hege phongdok pa wafam da ikoi FIR tawre aduga NI the scenery haiba wafam hege phongdok pi wafam dum leiri matang sida lakchaning wafam the hek sumaina responsibility ma iwat wat patang no uba adumaina uba adugi mathakta ozana ikoi handle se kamaina tawhaning haiba wafam dune lakchaning wafam se kai thambini se FIR the FIR tawre hoi adagi NI the scenery ni habse masi yamna common noire hatare ko masi yam tohina Tanaraba, Angang Singnaga, so Kogi Pagi, the Udasuyam Siznaraba. From Amunia, Marak Sesita, I am Nuaiba, I Kogi like the Tokiva Hatareko. Mausa Kogi 1992, the Kogi Tawanda Labor SCTC Hanama Labani Madugi, Tennis Union and Secretary Wajaramia Isasi. Hadimatamda Aquina Point Tramatoya, what demand. Pareng amakako charter of demand amakak akui Directorate of Industry da akoina demand tawi matam da joint director oibiramba nupa ama laiyebako maga khoige hek sum phamina basida discussion si sum tawri ni ko point drama thoi sigi matang sub discussion tawbada masigi wafam simadi masi next plan da khanarake sum haiba a point ama haikan da masimadi next plan da khanarake sum haiba ana khoigi kano da hausiki Chinese Union dugi akhoi colleague masenji sum phamina wari utai sum chano da phagi oina naki wafam to next plan da khanarake hayeng sakam samina siragai ne ha so next plan da khanar si gai sumai sum phagi tawna rak pai tare sumaina hausiki FIR tawre regi NI da sinarani ha base masi ha da common noiba aduga sum nakalam rom da su masi nokning ba su phorak pai tare ko state si government se responsibility si am thina phagi darak pai tare ko adi tanga ma sum ui state sina magi government sina akoi lowam thokpa magi commitment to magi responsibility to lohani aduga investigation se state ki government ki prerogative ta ko yamna puksel sieng na kana gomba amate khut changandana yamna fazana time bound da effective way by investigation tawraga miyam da leiriba ko yi law enforcing agency sing sige government ki adugomba magi credibility magi reliability do madu chapchana miyam da madu ki thajabado miyam da utkadabani thajabado miyam da thamgadabani habse
government ki responsibility ni abase masimade roi masi wafam sidai thamsake hoi thagachari ja duga makata na muglak chabada ekhoi ngarang se nungtil khang outana pung khara nong chubadagi ekhoi khudong cha da mayok na ba khara thengna ba dum leire impal gi jaga sing da ekhoi pat ol le ha ba wafam jo dum pauche sing da phongdok na ragli swai se da lak chaning ba se ekhoi gi itat tat tan su dum panara ba haidi ichau thoglak pa matam da di sumaina tawga da buni tawroi da bani ha ba wafam se dum akhang hai ka mana so dum ngak leite mo che dum thamnara bani adu hek loi khra ba matung da di ikaw kaw na ba gi phibam am leire ba se swai matang da di kari habi ni ngoza swai da ne akhoi gi leire ba ngasi phau ba da akhoi gi 1947 da British ki makhutta ge manipur se akhoi ningkha tamba adu da gi amuk 1949 da manipur se india gi phibanung da yawba adu da gi hauraga ngasi phauba gi laiba consecutive hoiba manipur gi administration singko adu masi sana akhoi gi state ki adumba kano mihut akhoi khanjaraga mihut singduna lengak chaba 1963 dagi chief minister ga leiraga lakchakhiba ko sigi akhoi gi kano lisang sitpa sigi kano siresida haujik phauba ne akhoi gi leriba planning se yamna systematic oiba sahi khara sang na chatpa yaba generation khara chatpa yaba comprehensive oiba yamna strategic oiba adumba tungi generation gi oiba karamba planning ama maram chaba karamba planning ama ngasi phawba state si to uraba gebo hoi state amo oiba ki akhoi center dagi kaitharak pa sen magi senang khara center gi lakpa scheme khara ai marak sirisa tengkhang kya ada akhoi chawa yaba khara cha thokraga tawba yaba thaba khara tawramba adugi thaba khara uba natana hoi tawriba thabak sigi effectiveness si krai da laigebo tawriba thaba amata phajana tawraga time bound da phajana systematic oiba mongda phajana loisallaga simdi na kai sengna clear oina loisalle ha base state si da karamba thabak uri bage masine ba khoina asumna kano nate ko masi rhetoric nate ina haijarisi lambi seme se sida semi ba lambi je nakallam gi lambi duna hek semaga nakallam na sem da bida dum thamba gomba khara semba hormaga khara ama muka adam koi lotion da bida thamba gomba ade khara semba horaga amadu lotion da na thamingai du da hana semba hokhib do hana muka kai ba horakpa lotion da bida lai riba poto mu lotion na torkanda hana semkhib do mu kai ba horakpa ano lambi si koi gi phajana lotion laga phajana nan na smoothly ang ta phajana praja si upun hokdana lai koi gi imphal atei haidok pa si tokhi seba state si gi capital ori ba imphal city si phajana neat and clean lambi thongi drain gi aduga mai gi ising gi lairiba atei system me amse masi phawbudi state amagi capital ni si phawbudi amne effective point time bound si phawbudi semagam pamtoina matam amada khoi gi bharat da mughal gi empire gi matam da aurangzeb gi matam da akhoi delhi se masi already akhoi gi plan kenoma city emo oi khre hoi Sesida akhoi gi lariba mai drainage system che masif lai gre bahana phajana drainage system che phajana lai gre delhi se plan tau gre wasi city sumaina europe se sesida lariba city me am che sei chani gi mamang da chahum gi mamang da han already loina plan city oi gre ba are akhoi gi america se ha se ko america lariba city sing se new york bu hai suno california bu hai suno kai lariba city me am se akhoi kano sahi kya gi mamang sahi chani chahum gi mamang da loina plan city oina khra ngak tane ba ta housing power da imphal city se masi akhoi gi urban kari hatare ko city mission ko sigi kano da su bharat ki oina khangat pa akhoi gi city gi akhanna ba mission khara gi da khangat pa du city emasu well le rabane imphal city se adu housing power da imphal city se yamna phajana akhoi gi plan city moina develop to ngamde masi taseng bade lengaki adumba commitment amsung magi strategy magi tawriba thabaki keno se sincerity amsung accountability masi wat pagi ko aduga mai will wat pagi choba keno mani symptom mani masi ge choba keno mani haina loi nong khai tang ta ba kanda
ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯐ꯭राꯟꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀ ꯄꯨꯔꯛꯇꯅ ꯁꯤꯋꯔꯦꯖ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯏꯁꯦ ꯇꯧꯈꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯎꯐꯨꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯋꯔꯦꯖ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯨ ꯀꯔꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕꯅꯦꯅ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯅꯣꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯎꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ म्यूनिसिपल प्लानिंग एंड सिटी प्लानिंग से फेल हो रहे सिता नते हौजिक सिरेसिदा लंबी सिंगसी येंबियो सिरेसिदा अखोगी लोइना अखोगी कनो मयाम से अखोगी वेस्टेज मयाम अदगी अखोई फता हाउदी अपुम मसा मयाम से लंबी की नाकन पैसन खोसन लंबी सिंग मेंटेनेंस की करी की आमा मगी येंबियो लंबी खरा अमदी लंबी मयाइदा अखोगी कनो नुंग मयाम अमा प्राइवेट की प्रॉपर्टी दौना माई मयुम साबगी नुंग चेक लेंगोय मयाम से पैसन ल थांगसी अखोगी गोलापति मिनु थोंदगिना अखोया केरलिन ग फाउनबा सिगी लंबी मखक लेबसी मसी ममांगदसो अखोय हंजन हंजन पनबनी सिगी सि इम्फाल की अर्बन सिटी मिशन की मनुंग चनबनी अदुगी सि लंबी से सेम्ब लोयरब लंबी सिगे मयाई चबुक से सिरैसिदा अखोई युम साबगिनेना नुंग लेंगोय म्याम अमा पैसल थामी कनाम लागा येंगसनबिननब लेते अदगी गाड़ी से अखोई गाड़ी पार्किंग की कनो लेते मागी रूल्स लेते सिस्टम लेते गाड़ी पार्किंग सुमाई तौगदा मिसी वांगदा तोरमगदि यारोय गायना पुलिस न करिना मामन मदुगी म्याम तौबई सिस्टम करीम लेते अन सिदा कराइदगी इसिंग चावबदा अखोई नोंग खितंग ताबे इसिंग चावबा थोकपा हाइसे मुसि अंगकपा नते सिदा नते लोइनमक फेल ओइरिएबा हुसिकसि लोइ फेल ओइरि थागचे उजा लोइसलकपदा तंग लाचखिगे अखोगी राज्य सभा की मिखल की नोटिफिकेशन थोखरे बा पाउसिनि उजा पाउसिगा मरि लेनना अखोगी स्टेट असिगिदि कनाना मिरेप ओइगदौरि हाइबदुदि चपचाना दि खंगद्रे दुबो निंफुंग गांगनाबदा बीजेपी के ओइना दिगे हाना की एक्स चीफ मिनिस्टर एन बिरेन से ओइननाबगी वाफम अमा हेक पन्नाबा निंफुंग गांगनाबदसु यावरे उजा मरोइना करम्ब मिहुत का दी थारगदी हेना कनो फबो ओइगनी हाइबो वाफम दनि लाक्सनी वाफम जे करी थंबिनी होय अखोइगी पॉलिटिकल की ओइबा अरगी पार्टी सिंग की ओइबा अखोइ खेनाबा मागी तोंगान कनो सिंगदो मागी आइडियोलॉजी नत्रगना मागी इंटरेस्ट तोंगान थमकांदको होय स्टेट एज अ होल अखोइ स्टेट सितगी सेंटर दा चटकदोरिबा अदुगुम्बा मिहुतसे मसी कनम मिने हेना फागदगे हाबसी सिगी मतंगसिदा यामना प्रायोरिटी ओइबा अदुम्बा केनोमा अखोइ पुनमक्ता कंसर्न ओइफम थोई हाइना अखोइ सु खाली होय अद ममांगदा अखोइगी हाना लेखिबा अदुगुम्बा केनो सिंगी पार्लियामेंटेरियन सिंगी मरक्ता अखोइगी कांग्रेस पार्टी दगी अखोइगी आउटर अमसुंग इनर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिहोटोइना सखिबा अनीमक्सी अखोइगी हौजे की ओइबा पार्लियामेंट सिदा लोकसभा दा हाइतारेको होय मोइसी यामना अखोइगी सिंथानिंगाइ ओइबा परफॉर्मेंस हौजे पीरी को होय मखोइ इंडिया की अदुगुम्बा एमपी मयामदि मनुंगदा लोकसभा की एमपी 543 है तारेने को अदुगी मनुंगदा अखोइ स्टेट सितगी अदुम्बा एमपी नि हाबदा अखोइ पुंगनिंगदा साउथोक्सबा फाउनिंगाइ ओइबा अदुम्बा मखलगी तांकक्ता मोइ परफॉर्मेंस पीरी है तारेको अदा अखोइगी राज्यसभा की एमपी सिजु ममांगदा अखोइगी निंगथौ लेसेंबा सनाजाउबा सि अखोइ राज्यसभा की मेंबर ओइना लेबिरमनी अदा मासी अखोइ यामना मंगोंदा अखोइगी manipur की अदुगुम्बा मतम मदा निंखा तमना लेजरंबा इरिपा हाइतारे सिसिगी इनिंगथौ पानबिरंबसिंग अदुगी मागे लिगेसी अमा ओइबगी मंगोंदा अखोइगी माइ थमोइदा यामना पेट्रोटिक ओइबा यामना मणिपुर की ओइना यामना काहेना खनबा मंगोंदा पेट्रोटिक ओइबा वाखल खरा लेबनिना कइगुमा थबक खरदी तोरकनी हाइना अखोइना मयामना थाजबा थमनगिबनी कनागुम्बा खरना बुद्धि मतमदुदा राज्यसभा एमपी चटप तारगना निंथौ थादो
ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯆꯠꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯕꯦꯠꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯝꯐꯥ ꯊꯤꯟꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯡꯒꯠꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯁꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄꯩ ꯇꯥꯡ ꯀꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 9 ꯂꯣꯝ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯀꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯔꯝꯃꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ 2023ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯏꯜ ꯐꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯅꯔꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯝꯗꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯛꯏꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯁꯤꯠꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯖꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯧꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯖ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯀꯤ ꯃꯦꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯄꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯁꯠ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯀꯤ ꯏꯁꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯔꯤ N. ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯅꯣꯃꯤꯅꯤꯁꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯥꯕꯨ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯗ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ BJPꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅꯕꯨ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯐꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ऑब्जर्वेशंस थमजके होय थागतजरी ओजा ममल यामलबा वफम क्यामसु थंबिरे ओजागी चिल्लबा मतम क्याबसु काइथोपिदुना थरमसिबो मपुंग फाहन पिपगी दमकता हानिंगाय लेतना थागतजरी ओजा मतंग असिदा न्यूज एनालिसिस लोइसिनजरे मिटिंग ताबिरिबा पुनमकपुसो अमुकना थागतजरी Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal-gi tongan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA chahi anigi MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA BSc Computer Science BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani PGDCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numi lakliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta phangthokani BCA
BSc Computer Science BTech AI and ML gi registration tawbagi aroiba numitna Megi tang kunni entrance test na Megi tarik kunmari da pangthokani nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani pijari ba QR code asida scan tawraga online registration tawbasu yagani akupa maro gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani. Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri. Educational Qualification MBA loiba oigadabani. Fresher amasung experience lairaba miyoisingna apply tawbiba yagani. Hena akupa marol kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawbirao natragana aikhoigi office Sparkle Educational Service, 2nd floor, Northeast Window TV Building, Hata, New Chikon Road, Imphal East, Manipur da lengsin birau. Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari